nene ko am yete Mariama Touré ne weltije bima ne weltije fota weltade golle de wonda waddade wallahu wa ma de yudum aduna wala akhiraw yimbe ben non bonube sombe wawla ko boni kono moƴƴuɓe sombe andi kadi ko fi Allah inulaɗo waɗirta dendaningal kadi iwtirɓe ɓawo ma julɓe wonɓe wallitade ɓe miskinaɓe Allah ɓe yo Allah walluɓe ballal tabtugal an kadi amon ɗo feƴƴinde ɗen jawle nunɗi e hoore majje yo Allah moƴƴin fima aduna o ɓurna l'akhira yo Allah moƴƴin fi jurriyaji maɗi moƴƴina fi modibbo ma on moƴƴinana en kamel lagine weljindina en itta haaside e konnagu hakkunde men yo Allah tabintin islam e men yo Allah tabintin islam ka men yo Allah itta en fenande e haasidi ka men yo Allah tabintin gonga ka ɗen ɗe ɓiɓɓe lagine ɓe yo Allah huuro en ko Allahu yiɗi o yarli danɓe e huurede ko Allah yiɗa o yarlaki torke Allah e nulaɗo Allah ta ayɓe hewto Allah wata ayɓe hewtito Allah wata ayɓe hewtoy yo Allah moƴƴin kamen yo Allah moƴƴin fi lagine yo Allah huuru lamɓe men ɓen ko nafata en aduna kala e l'akhira ta Allah huuruɓe ko lorrata en lorra ɓe lorra lagine torke Allahu kanko wawi ko kanko jogi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa qina adhaba kulli shay subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك من بارك. نرتي بما مدنا من القرآن تملو. إلى هذه لو من نامدو لو هايلاد تملو. سنا كجودي لدو. ونا جمع ونا فاتون إمبورتاتا. ونا بيفوتونو كبوا القرآن تأشيرنا دول. بي قول ما مدنا من نرتي بما يقول كلونو دي مغو كامبه. وزبادين بيجي أتاي بسابوتا. أراينو ونانو. neɗɗo julɗo e wonɓe wadde jawle adda oɗi woɓɓe so ɓe henndike ɗum kaka ley no kiyarata wona ka duwa ɗum o ko wonɗa waɗandade ɓe julɗe Allah Allah yoɓete ɗum ne Allah yoɓay ɗum o sowa kadi par ce que meɗen anndi wona ɓe waɗanede buyɗo woɓɓe haray no ɓitti moƴƴa kono si Allah itti ɓilla o adday sabu o sabu ɗo e Allah moƴƴimo anna e ɗa Allah ɓeyda e jokkere en yo Allah yaafo junubaji men Allah huuro en ko Allah yiɗi o yarde barke Qur'an e fatiha salatu fatiha sallama rabbi sallam baba on jarama albarka nane yo Allah yoɓiron no moƴƴiri haray ɗo ko teddugalle mon kadi feno sayi ɗo meɗen darde suudu timboga justement sikki tun ko ɓen haray ɓeɓe kulaya ko ɓen mi woni darnande ara ko teddugalle mon awa ngandidire neebu ɗum hari on ko Dakar wonno arana ari ɗo koye pay koye makko foppo nawniri ɓiro makko feƴƴini ɓen makko wuura mo fawti fawtan min fo Allah yoɓa yo o yoɓa joddi ɓurdi e joddi inchallah barka mo nan ara meɗen halfini moɗon inchallah non koye goto nan ara meɗen ka du'a hokki Allah e nulaɗo wona onon tum ɓiɓɓe lagi e fop men du'anto tembini moƴƴuɓe anniyeɓe ɓen aray meɗen feƴƴini ɓe yeeso e du'a awa on jarama nani wala yoɓire no moƴƴiri albarka baba mi weltike. Ça fait plaisir chaque vendredi ou chaque jour. Si nous sortons sur le terrain, on retrouve des babas, des sages qui nous font des prières. On remercie Allah qu'Allah puisse nous aider à continuer ce noble boulot que nous exerçons à longueur de journée. Nous remercions Allah. En tout cas, merci à nos parents qui nous ont donné une éducation, même si c'est pas parfaite, mais alhamdulillah. Et nous remercions tous les sages de chez nous. Merci à vous mes amours, je vous laisse, prenez bien soin de vous. Bye.